Tlangval talen nature part 51 na thui to Arawn to a aziak tu pa kha hostel teng ron chuak le to a min zia sak le thei chan to do na kan lom khop mai chuanin ama kha ni na soi lom thu min lo soi sak ro dia mo ka thil zia te min lo ngai thlak sak thin tu te zong zong chunga han lom thu ka soi lom thu min lo soi sak ro dia chuan ama aziak tu pa chunga po hian ge ma han lom thu ka soi jok bo ama de hit Tlangval ming te na kina a ming chu imo Tlangval te nei chapa hi nangma zia nyang min ti tata ani lo ma se a ming hi soi phal chuan na kina ka soi chawang alo phal lo pal kha ni se thia nem alo zam alo zam ve ang zam reng hei ami pa mit sia yang khan ka sia yo aziak tu pa chunga hian ka lom lu tu ke ma hian ka lom em a Tlangval te den nei tha hi chuan a fence te ho po khan lom ka ring an hak lel ve thei lu tu ka mo fence te hian sia chena 51 ani to Monday ya leimina atanga tlaya arvia adawna zana abai asyam tir abai ki mo atharing zela mo he bai nei chong theirat Tuesday ya abianu nen khama anlon tlaya KGB bethelna atelve Wednesday ya anveng wai me kwang siamna anatlang ve a kwanga voi ni an mutchin tir Bonde tu mo e pai ka lom lu tu kai ma po yan mo tale na nga lu tu lo ngai thadon nya Thursday ya a inlo zana abial nu arima abial nu pa poisa apu kho a chuk chu de ne Friday ya changan zwara tlaya chawan siam le zana an chian hovin street food an hong Saturday ya zinga we in Paul an ena tlaya a in khela zana a in khom Sunday ya a in khoma tlaya abial nu chianu nen an sunset dai zana ale ingi omzia tlaya abial nu chianu ne abial nu chianu ne na tidi abial nu telmi ala abial nu len pula abe fair lo tan aler tan don tlat mi Pat 52 kan char chun zum halang Monday ya film achanga ni lewin fanta lawin char Client aku ngai tak te Tuesday ya anveng me football tournament a referee a changa no pang patni akuk thei ram angal sia Wednesday ya rama akal zana chak aya chit chak ai chit chula sim miala Thursday ya ulong an man ya atalen hero pui thei na tlaya boxing a khel amai mo amaklu tu Friday ya mi huana thei hai an lo ruwa tlaya an hau zana ain khom chopol nun thei samo Saturday ya comedian search avatil vea atlangal zana concert na alam I care about them engta na thirangai lo Sunday ya bialmi ta afatua dekti patu ko shana din mang thei lu tu achagina ruyan zon boy shem apun e pai jumo atalena abon lu tu ngai thazel donya Part 53 Monday ya alu ameta tlaya a inchir zana a inkhom beze lenga amis ngai lo Tuesday ya ui antala tlaya cho an ei khom zana anin swala aban mula an lo kek le bi ka si om a in swal chun zom ngam to lo Wednesday ya racket thar anyang Wednesday ya racket thar aleya tlaya mystery azui pui dai in person Thursday ya a bike asila zana asyam tir anei chong anya Friday chu a inda ola zana abial nu alen puya
alen lai na bial nu ati bo amak akholo ania Saturday ya luya an kala tlaya cho an ei khom le a in thiar lanin zu an lo in zo san da ya alung oi lo khan a bike twin a the vak ringot zana aleng Sunday ya keyboard isa atanga chunwa ashar zana an spot andun hi mo apon tun lai thalai ki chu ka te khin china mo azak tu par ru ni empo ka shelo ei tun lai thalai chopol nu teu ang ho hi he mi aron focus deu muni o ka ti china ei shem a talen le chopa nen hian mo nui za thak tho si ko mu tum chadeu ko mu tum ka ti mei ka tiang kha a ang ka ti part 54 Monday ya minister nen chlui an kil du na thei phian ania zana ok en zong ai min lo lo lai Tuesday ya an chian havin vok an ka ya zana an lenga atuk zinga an ho abon ne Wednesday ya an chen te zong a chai chau a chai mistake an yang he zo tlaya kom chak te sakha tu ya achia hlum poilu tu Thursday ya hor to kia an zuram ria ka zana ram huai na un ho ain khomi dom zia nei lo Friday ya sangawa DDT an kap klaya an VCP nen anin ka den ain mulo the Saturday ya slap chunna atelvia chun cho fak zo vele a ho anu nen iskut an lo ru ain khomi dom zia nei le to lo Sunday ya khwang te ha vole Chanro ka chu nei thei phian oi a talent nga pa lo kaya an bel zai pol ten music video an shoot a lights mena atang zana in khom man lo boy thei bok zia mo e pa ai dai ngang lo ni mai pangavel ni ngai part 55 charliang Monday ya abial nu nen an chung te in nei na an kala velet lat chewing gum achuda abial nu a ho pui dei apoi ko bangle Tuesday ya new chela azwara new klaya sabon tu siam zana concert na azai atile makte azai thiam lu le boxing ka khele de Wednesday ya an chung ko picnic na akal ve a tlaya anau puak nen tuya an tatha an hauship zana ashitlang om ve lu tu Thursday ya thei thur an leya tui nein an siama an hop zana akwa apwar a chian te nen po the an deng zia lo an thei rung sa ten deng chi na Tlangval ni ve bok si chat thlangon boka ma mo ve nyang Friday ya muzuk fei ale ya kasila yan yang ani lo muzuk fei din na zana atitliak le ngal fei sei de wang kha Saturday ya abaik asyam tir le achia zin to mul zia hi mo tlaya futsal la khela zana puana ta mai ani da ani mem to lo ke puata ai min lo lu lai chi ne Sunday ya jing tong tra in khoma akal ve a hot lai le sia a in khom man lo a tang kai lo lu tuk
Zana an leng. Sunday zing trong tai in khoma kal. Ai khom man le chuang mi. Puai pai. Anun hiya khong ai thla ka sin. Part 56. Monday ya physiotherapy ya kalvia. Poisa abaho. Broke thei rau tla. Namaka. Na thok man thot la. Oi thok man nang thi da zuar le don na kena. Tuesday ya workshop a thoka. Ein lo chin. Ta ya ar atala. Abob pathum achuak dai. Zana an spot. Ein lo lek chuan a spot nga je. Siam lo. A zo zir. Atuga broke le ngal. Broke le ngal. Wednesday ya an veng oi me picnic na atil ve a in hnim dewa. An thian ho an hlap ngal char. Chalo chin ko mai Thursday ya rong atno ya. U for patni akinga. Lapakat a play man ve ya a che ve. Zana ain hlo na tenula avarim. Zaklo. Bialu nei vere ni. A kop dona ni diro kop achi nga nge pa himo alir ama bun a chanu a bialu chanu sunset a tulo sunset warlu tu kapag talen nei chapa ya sunset jinglu tu ati ve mama ni Friday ya abialu a entir puya abialu tilede a phakarlu to atuklu ka koplora abialun doctor a muhlanin kantina thil alo ei zodiam to zana abialnu panen an leng chuaka atuk zinga an ho a treat de ureu mne abialnu pa po hiru chin ya anin bad la to a spot pui atul lawe mai a spot pui ti hongam law he khoya modi a spot pui ti sha ding ding mo Saturday ya perek keji khat aleya stool pakhat asiam zo thei sha ara kakla zana an chen omte na uite ava in se tir in the dog lover sene sing ngal chak he kal kwal te chak hey lut chuak ang chi eng kim thiam ve sul ang chi khei shem ani lutuk ngal ler boxi mo spot thei zel mi singa boy bo mi boy Sunday ya khwang te avulya zoom turi da chuaka alu le lama gallery a chudai Klaya rei e kan lenga a bai ke theba tonga mi ina cho aya zanla ya ina theng aduna la cho poi amana ni lawa talena ni he talen fek kwang pui po botiam keyboard po metiama guitar pa thiam bek e solo competition ate potel china mo abon lu tu ke pai ti mai chini la ti lo nei la mi bon ania part 57 alas ani to english he Monday ya inlem asa zana abial no of a present ga itil imo atang caring thel tu chunai lo a chan zana abial no i nau telem tele saka je acha to cute thelu tu ka chang chan anu te paisa ten kale kermi ala chang le ru sense ta shai bela Tuesday ya road roller a chuanga tlaya zu azong hezi Wednesday ya vok an buala tlaya badminton
ama hanin tulo thei tak o racket an nei tlat Thursday ya thir zai a lei chiwa a bike a chei dai a moi lo nu da zana workshop a siam workshop nu deu ibo a episode nung ber ama hostela omma kan chiara kha chan bike thara ne ya alo tong le man to zia hi shem a workshop ngar Friday ya mui fang an lenga a crocs lelam sakorin alo ei sak dai aman poit an sakor berker bu ai thei don mi holama polythene bu oi ke zong abia no share lo me za nei to lo abia nu nen len na bo bai ka chejing to zana ko har ina atlai var ti thavele zu spot zo nyang spot zo atlai var le de a holo holo Saturday ya pipu an suya acha no pangchi tu ni leng thakina waya ngei lut a patlinga pu oh vare me ati le zana an chen hovin wai an bol anti vez oh tu lo ma moi lo chin khop mai Sunday ya a in khom bana refreshment ala a ho da ya chunu in khom ban do na avaluda tong trai na an nei zo a thuak le a refreshment voi thum ala non atis zana in khom bana a baikin a bial nu alen puya a star de te na a shwai pala a star de te na a shwai pala poi holama anin hau thatar a thing reng tlan pain alua arile fok chin hei chuni thei ta lo thei le to gani thilom thei lu to gani kaya minti khichar charalom telen nei thapa jan telen nei thapa ya thak na we kiem inui ati se ve thawem ilim puyem mo ilim puyem cha kha ngai nam iti em alo ten to zu lam ole ti khan telen nei chapa zu zo le to a azyak tu hianin aron continue zel garinga chuanin in lo ngai thak sakhana lom lu to ka kha min lo soi sak ru tia mo chuan ke ni a thiar tu te po kan lom lu tu kan ya azyak tu chunga le angai thatu te chunga khan chuanin like comment share kha in lo pek sak theu don nia tero adikiti em subscribe adikiti em adikalom kan lo me tin no mang cha mutui ei tui ni man nuam ve gule kan ti don em harenge mang cha mutui ei tui ni man nuam ve gule o tak tak hin